Kailangan ng court, kailangan kiyang kaunok lakwat chay bilban pileo, kat katokayalata wasang ka school to wasang wata-watakan mepit sa pulmachayal oralap so ibang kapakap o may siwa court kan labalap sa kamadang kamak lakwat sa kailangan kiyang kamu sa pulmamasan. Sa pakiyang kamu yung kachin masan to nan nganat, nan palwarat, nan salangat, nanat mongyong, nito nat inangiyo men rongo men ka school ki. Kapag ki korusya me pampatong, kit korasanan ki mongyong pulma masanan koten kirti o sa tawa. Wan kaparanong kami, nito ang karapa, may kampakatarki. Sa kaprayang kami at kapen, kasapat kalangan ng kami count Jesus, may uyat kaunat sang kamor. Amen. Well, amen. So, ibang tolar, sa pulmachel, wasan watawat kayo, mimini, wiya riyesak isulil silisak. Akatin masani, buweki isotra kisang kumail, ay kasaleyang kumail unsakang kuparan court. Aru kumail, masamasan, Pain kumail o pilsi pakan koros, mengen saraw kat kiyang kumail en apapali. Kumail en wiwia silapan momot son court. Me ekatin sapulman kilar, puekin chan Christ yeras. Okay? Paul songan kawewe me. Momot son court. Yeisi pakan me kamakal kitar in chan Christ. Kumail en wuya silapan momot son court me katin sapulman kilar pueki in chan Christ yeras. Okay? Me kareta imenen sansal po kaikin matawame. Oh, isaw lang. Pikamelele Jesus. O isaw lang po ikinyan sarawi. Okay, makam sa chomuitang in chan Christen, wuten kamui, o kamu lukeyang an ut kaun kamuita, arya kam sa chowatawatang nan sip, nang kelen sip, masano toko wasa, rajugijuk tuwaw. Yasa me mure na ipan masal, kitiyan wal ka ipang koto ng pungamail, o resocha pan muitong palian sipo en pichila. Bilmiya ka yaramas, me pan parata sang nang pungamail, me pan pichieti me posonakan ki lokaya Likamw. Okay, makos ko saya me posonakan, ako sa saya wat ki kaitek palino ponto panatra. Okay, rail me poson, okay, rail sip, okay, rail pang kitian wali me ko saya. Okay? Kitian walwat kiaramas ap kaitek na in court. Resay yuang wiyala sip. Kaun Jesus ime sila pan sip mao mapuksaraw ko sa iya. Kamuyo ngoy chale ta Christ nganen court mimreja takak rong kapitian kaunok trawiya sip. Aramas koros me sujib sa pali sujib ko nganen court poyan sansal kitian wal. Okay? Epilko saya, aramasakan raban pichikin kumail ti. So nampunga child cho kay panso chip sapal, patangkan pan pichik child ti. Okay? Kam kamelele me masan kopule puel me aleta pan aleta. Me panso chaleta pan uwang pan still. Tama masan ng godo chay chokak wukitala. Chay me pan wukitang kupura child. Tama kauno masan iyar. Okay, rajik silisa ko kasaya. Bilmiya ka yaramas, me bang parata sang nang punga mail. Okay, sang nang punga trail. Me bang pichieti. Pichieti te me poson kan, lokaya Likamw. Pora nita wen raila. Okay, uyaw na mo sa sangka. Okay, pak punga naramas. Mata-mata o naramas, nasutra kaulia kapatanan masa ng kot. Tatawang kuyo ka pangatawasa. Okay, kin utacha yang alapu ino po ipakpakalape, yang alalape po ipak, makitin Satan kaima. Wiuyaw na momotso. Chela nana kaudi, chela nana palian,
Chelanane kaus ngen kapwete kaun kecailan momotsongkot anane po santa pon limpa ko melel. Ngi me karetani chai solang kapan mela sotruk. Pokita chai socha patang ke me melel, chai socha mor ke me melel. Ya me melelen kuprongkot. Ta me kotun mama sani. Armas koros me socha kasamo yang Christ na rail mor sa ku yasib. Rajon sarawi. Apa rail mong yung mongkot kitian wal. Kong ringer, ko moal, ko huang kuprongkot. Okay? Como yung ay panak chikla chapang kamelele me kitratipan kitrana na komor me mimren Jesus chapang wukla sangnia chapay kiyang masanan court silisa keo kumail masamasan o tamaman may sang ki kumail ni pongon ran ni ay patapataki yamanaman kumail arain parsilu. Okay, parsilu mo ikakak matawa ma Jesus apol makoskosaya. Gay uya sang ke ni pongon ng ran buye sang ki. Icha me uya uram pukat. Okay, kitai uya sang ki. Ni chai larma sanaleta me melelo. Okay, kitai uya kitian wal. Uya men payment men command. Okay, apsucha men wokong masa ng court. Rajik silisa kriya waramet. Iki yang kumail ni liman court o kalangan ay sapolema masan. Okay, masan iki yang kumail ni liman court wat ki puluk nan ban kaunon wiyayuk. O kalangan ay sapolema court masan ye mekakatin kamawiyala o katki yang kumail kapaikan mekatin nukitong sapolema aramaskoros. Mia kapai, mia kamau, kau no wia nek sapolma kan. Chaman mea kapakatar mas korusia, kaitek sapolma koros. Sapolma iraila kan drame pilata. Okay? Korean wasan watawatan ng Korean matu, siluwe sa kriyaw. Aramas koros men anag maur mau, ni arail pan miniminiang Christ Jesus, Raban ala kamakam. Okay, ganinda. Tami mama wo so lang la. Yap lelang silikabal. So comes to mama. Kom mamor ki udangan chepel makakaon comes to kakonda. And so makomban muitang Christam mora ramaspan wong komi ko kaya air pak toto. Uyak son say lakwat. Ramaspanu wong komi jonam panine mes chip sapalu wong komi jonam momotso mesote patangi ip sapal panu wong komi ramaspan kailong kung kachel ni so karapa nampok sarawe bogida Satan nganen Satan aganan so koros uwang kuprong kotong poy tarena ramas so masa ni ramas koros memenan ke maur mau ni relpan miniminiang Christ Jesus rabanale kamakam okay jabang walk okay, aramas memela. Arabic nations, sang Iran, Iraq, Afghanistan, rail kan met saulang la, rakamala pena rail panineja kami rail laran pukat. Okay, acay panine kan makailong kung kacay, aramas akan join sarawi kan makailong kung kacay, rapid kam kami kacay, niya ray kosay yape. Awas siya kamata. Abaramas suwet o Likamw kan pan nananti waiter. Sang ni meswet, ong ni meswet sang. Raban piti atra. Mete kan upain rail. Pan pitita. Moin pitita ni lite pape. Hapta me ko so ya. Irail kan me we swet ong del re pan we swet. Apain rail pan pop. Nandama re plani. Ngay po kita kauno kung para sapolma. Kauno kung para sapolma seri, sapolma armas man kung wan ko coach kung wan ki. Kauno kung suik me pon maso, me kangoti. Ngay kauno kung suik. Okay, pak child chon saraw check in lama me kauno tatong kung child so. Magchepan so jak chik lamong coach asto tatong kung child. Chay uya wana chay kak mong kauno. Ngay me ko sa yak me. Rapan me kun mong yeswit kan. Raban wiya. Apan suta togedi apan nananchila or apan pen pichita
ni rai litip. Ge kamu yo ngoi taban pai kiang ko prangkot armas bang kame kita kairong kita wiye kita icha chai poko kapakap ma kong rail pui moreng Christ mo elanga tapon lupo masani kom ma kong rail resa sa tamara wiya kapakapoy na powerful ang sama kom kinlelong kapal armas kailong kuno armas kamayuk armas kantipite lalawe akom dato release makong main kote makong mia manamanen mak apan sopotok nan nga naman kauno katungi kunuk perano bebol marmas makai kai long kunuk pan somawon suketa pan somawon cancer da iwo wen pichita porque armas koros metrigi kai lok raganum sa klas somaw ge kai lok ko san ren Satan atray kodra limbak so makapanosola kodra kapan limbak ko armas koros icharma ke sa Israel madui surye sa kriyaw neranen kate ko pan leleto metodro pan entang ya may ngay kaun Soukohp patar ne maro mo se kau sa sanger tepelkan o se wiatar manaman toto okay riesak silu kaun na pan sapang angoy pan enta isotra mana say kumail koko way sangya buisa say kumail me mauren tiak suetakan geso ko ya maur puina ra ko ya wiya ra ko ya tamara wiyata a kauno ko ya maur so kay bak tamen chay kun wiyata chay kun mata o kauno pungkinia pui pata ko kauno pungkinia pui da wasar ko saya ikaw sa sang ngayon saut maro mo manjo ale ta Christ papakak angiya iman kapakaben kaus ngayon saut o ko saya iwiatar manaman jojo karena mengkakela kai kecil kame kempaki sign pampaki kecil utan cai pang wiya manaman jojo poi makau na masani ma child we kila kau na pan laut lak apa maitang manaman ngot pampaki ya cai kapakapakan gaya pues chunok kasambal pue kumukan temporary kapakap kira mas maula bes chunok kasambal ya greatest miracle komu ya aleta Christ komu yang maurla Arya bangkosa niya child soik chiakswat langwasa riyesak siluo angoy banin tango iso jomana sayuk so kay pakchegam wawala po na child tatokan momotso ta child tatokan papa kauno may yang kapakapay wawala pewe may yang patapatagay wawala sili pewe matamatawa makauno pungkinia aran prano ko pon kauno yorong may mong yung tosangi okay kaksansal kipon life pataka nanrurula ngayon saut mo yung account okay ay me wasa toke emasani iso say kumail maurin tiyak suwet kan so tama kauno utang katsambal gre child maurin transform ipat patrowan kaskulin lo kayang wayong monay ko tama transform wat ko wokla ayap kak papa kauno mabam perenki melel me kisakis agin kalingana la kauno ap kisakiso ebirkak swed pan kitail makchepan so la pakongkot po kisakiso wat ki kisakis magiyang ya kisakis healing kapakap charmas mala ay mo yung tosang kot ibilkak kapakap aramas mala pogida kauno to karamas mi kapakap kiyo o kauno pakap mare o kito kisakiso amay mamor kitip kisakiso kakatrapil wiya tatok imakareta utan maurin melelong kauno kasampalasang atray puko okay porque puko ito wawala pewe ni muyo kauno masani isasa yuko aramasuet so kayo chay pan limbakongkot magchay pakongkot niya chay matamata umong yung wiya Ria so cepat ke wapana kereng chay aramasuet porque limbakongkot pampaindi abang kasure sang achay linangi mekoros mesuet alright Korean tumati silu amin riyaw silu ko dia masani Ariala poisam kan
nan kamakam. Nituen Sombe lalapotaman and Christ Jesus. Sombe man mekin patiat nana tatok kin men kapayata insenana kaun. O sotra kin pinkita wiwian rail kan mekaitek sombe. Okay, kamu yung ngoy sombe kelel. Chapang sombe wat ki sombe yang chongkan mauwang ko perangkot. Japan men kapayata ko perangkot. Japan men patang rongomapoy ko perangkot. Okay, Japan men roko to aramas nan wingkot. So mama sani jailender yang edi. So jaran mejekan mekaitek sombe yang kot. Satan ban the dongi aramas jekan. When kalwetela vision the cordial the kendo pegaran court megatungat ki yang kamu yongoi so sampai kelal mana kan katang edier me so japane nei te so jaman aramas pam prapasang te kalomati pegaran court re rajik le mawa son matong man kan tang nan werin tang so jaka koledi eu kisakis Mae sotra pan paiki ang kosonetakan. Okay? Kapara-para keme. Chay mamor ng kalanganin kauno. Maso rawiye papa kot ki kosonet. Kapayata kosonet sukot. Mimiliki na ray moral. Uya tatokan kapayata kosonet. Kaun Jesus. Kotsto kamuyongoy kamelelei ipsapal. Manamanin kaun Jesus laletra. Kiyang kita angin chailang kapayata kosonet. Pingkaun Jesus masani es chokoton. Tuwe chaka sore la kosonet apo koton fulfill koton yata ramasan kak paikyang. Ar kamu yung ay paikyang kosonet sang niyatra. Out kitanganen kot nganen paik. Okay, kosonet kan koras metoke kuperang kot. Chapang kapayata. Just chokalekele pun kapayata uya wana chakoyak. Ngayon saraw katlale o ngayon saraw sa chel ang kapayata. So ime masani wasa. Okay, so much man rajigutukwano. Mekinale tatok loud utan panale poisa mas ni anson tulungo. Katung pan papa kauno. Tirinaramas kinsuik papa kauno. Ap katungo eternity. Katungo apatrapat. Amu kowe taken wayan apan lalata pon sampa. Amu wiwi amapo amanang kapangay kamu lalata pon sampa. Atal totong koros magchay yang kauno. Mapatapatak kapakap kawe tong aramas ran lam ke kauno ran waun ke kot. Katung papon emasani abang ki yang ketrail. Okay? Eso japan koto nan lang. Apple bang koto pensampawat. Kau na pamparay ketrail. Kau na bang kisang kecay sumaw. Kau na pamparay parasang kecay kapal kan. Magchay kapayata masa ng kot. Chay panalyalo pensampawat. Ansawat. Nang kapay. Nang parara. Nang koporapor. Okay? Okay, kan matawa may, oy, ibang sangan paiswit chayo, me layap ko lang lang, panalit yay, maurmao po isaw lang. So, pag chay sa tawe yok chay kan practice sabong, ime chay kan paiswit ki. Practice sabong wat ki kauna masani chaylen tight, chaylen isang kisiw, chaylen mayrang, chay kang wiyar, puksaro ka titiyang chay prapakot. Okay? So, okay, kininda, apapali chay sumaw, Uya kapakapang kot so chakak palian ay sumaw sa tralit ay mala o mau pagkuprang kot. Kot sa chukuburga sumaw. Kamu yung ay anana o sayang mo na tapanaliti. Kau no po kilar, okay? Nanay saya limay saksilu payo limaw kasi lipalip ta. Rawaki, 39 lashes, lines lisak tuwaw. Nampan sumaw atan sumaw. Lipalip ta po kamu yung ay mala. So ibang ko doon paki, kau no kamau ya sang cancer. Ay malia ay mo yung pan kos yang muri imaular. Ibang pungki yang ko tame uya yang yo. Nanay malia nanay mong yung apan manifest apang poita. Nan physical ibang kilang. Gito rin narmas katete re cancer uya kapaka rokolay mo ni chok sa lakak tiar. Pogida kau no kasurela. So we are nakakapulipulong aramas koros.
me pana sotra aleta, me pana aleta. Tue chamor sotuk, ka pulpulong mas koros, me pana aleta aja, me pan pil maurla. Okay, kauna parak. Amuitang kamuyongoy aja pilipil. O waon gi aja pilipil. Amen. Kochi mau chor. Hallelujah. Chay kapakap. O may siwa coach kan lapalap kalanganen kamuy. Kapangay kamuy, kapangkiyang kamuy sapol mo masanang kit. Masanin pano, masanin patak kawit. Oh Lord, we bless you. Kalangan kiyang kamuy kisakisan poson. Makom kachun kisakisa kisapol mo yaramas koros. Magodol kuriyang kamuy kalangan kiyang kamuy tatokan ngayon sarawi. Magang kachun kamarani kit song kang koros. Kom kachun kupray kit o Lord sen chama-chaman. Sapol mo masan. O waksang kit wakiyangi. Nituang kupromi sa kaprayang kamuyat kapeng. Kasapa kalangan ng kamakaon Jesus. Mawiyat kaon at songkomor. Amen.